vongnek zon thla ni ruk zulai ni ruk sang ni somni paruk ania chibai kan han buk le effect chu a khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona o he tun lai chu world cup khelania mitin main kan en ni te ponan langa a hun lai ni boka ni zanam in khel kha toiten han clear ho vele lokila han review vele zoi la World Cup no moi voi duai lo choi to Brazil le Norway anin tum mani ka munom rep khop maya khata khan Brazil khan che hlei thei der lo maya Vikings ho ma khan samba king ho antal buai ani deu ber maya midfield Vikings ho in rowan rail and dei zai view me ball han chang tam boka chuti line Brazil ina ball an chan chun kha hlom view thung attacking a hlom thei khop mai goal an chan tir teu thuak khop maya atran tirlama khanin Brazil khanin penalty an mulo mai maro chuan pet goal talowa kha Brazil tan chuanin van duana ma ruai Vikings ho tana beiseina nung siam tu pakhat ani te pona langa rinlok angein Norway lama hianin halan kha alang sara tin an goalkeeper po kha che thatak kani Norway chan him tu tin soila dikome penalty an save flat mai te kha Norway tan chuanin beiseina le chakna ril rupau khona siam thar tu pakhatani hey Brazil tan khana tlom thlau hiawang ti ania maro chu international match a hian Brazil hian Norway hian lo hne ngai mi lo hi lo nia voi nga in tum to in Norway hian voi thum man lo hne to a tin voi ni dang hian in draw thung ani chutiang chu ania samba king ho hianin Vikings ho hi an nor hlei thei thin lo ani ber mai ni zan kha Norway tan chuan thilomom takani han striker in role an chuan vor halan atan khanin tun world cup kalme ka hian golden boot top scorer ni theina chance sang takin rin honga ama khan voinga khung to in ama hianin Messi le Mbappe te khan oma Messi le Mbappe te hian voi sari ve goal an thun to a marhuai tu ni meka team ladam ve khel mabak nei ve le champion turarin kai jinga mi ve ani chuti lai chuan ni zan lama Brazil tumtu Norway khanin goal ni anan nei vele a kha goal ni kha goal nga lo nei to halana thun ve an ni le zui boka chutianga ni chuan Messi le Mbappe te goal thun goal sari hi aron ni rol vele ta chi atina ani tunge golden boot award chudong ta nga tunge top scorer ni ang ti chu ring thiam po har sata vio mai Norway hian quarter final a England le Mexico in tuma achak zok an tum dona tianga ni chuan ni zan lam game anga Norway nan khel tlang zel thei ni phei chuanin Mexico England chak zok an tuma hian an tan po beisena sang taka om ni te pona hriat ani champion ani thelo na tur hi om big lo ni te ponan langa ni zana an khel zel ani chuan ti te kha kan ril ro om kan han sei thok chu han ni ta sela hei tun lai chu Gulf lam buaina halakal chawa Ayatollah Ali Khomeini February thla a Israel beina awanga boral ta kha asun na hunan nei ania mi hring an tam rep khop maya mi nuai tel tak mi ani mi makta doi tel an phusa ti ani mi puitlim hur mai chutianga an ruai tulu an supreme leader vuina kalpui mek ani lai hian Israel mo USA mo atanga beina han to mai hi an hlau thong ve viawani amai ro chu en MOU te sign an ni a eng zonga thil akal chho lai mek ani wangin Israel mo US atanga beina han to hirinom che big lova tenga mi in vuilai han be em kha chu thil ti chi ani big lem lo ni na lang chuti lai chuan Iran hian min ron be ani chuan kan hun manglai vuina hun kan manglai min ron be ani chuan ana thayang berin kan chang le don cheu ti in vauna han chak chok ve khur maya chu thilom dan hania thilang sar tak pakhat le media tena an cover chu an supreme leader thar tuna boral ta fapa Mustafa Khomeini hi ein lan mi alawani ani hi February thla a US Israel chet na awanga tuna midam takan boral na a khanin tuna Mustafa Khomeini po hi hliam zinga khan la tel nia soyani akut le ke a hian hliam na takanaya news trend khat phei chuanin a ke emo akutemo tan angai hial ni in an soi khathil thlena tanga ho in ni thlang hian Mustafa Khomeini Iran supreme leader thar hi mi pui ma a khovel muwa alain lan le dareng reng lo maya news trend khat phei chuan a thi to ni hial ten an puang ani kha amai ro chu media lama hian athu puan ni om takte aron dar vele thina Iran lampo hian athu puan nia soite an ron puang chhonga
chungte chu nia ala thi chi alo mai thaye supreme leader thar hi Israelin an phil ma yang te hian hlau ani ber maya hei Israel hianin an mel ma te han da that le han phil konga hian thiamna theina sang takan nei abigin mosat tho hi Israel pon lama en thlak na thok le operation kalpui tu ber hian nia irana po hian mitam takanin phum ringei na rin oma an duan I phot chuan helai pung khom singa tu em ber an throi tu lok te hi chu da tha thei reng turan ni amai ro chu ani dan turani lem lawa Mustafa Khamenei hi arunin lan ani chuan Israel hian da thadu mai don ni in Iran hian an ngaya atel chuan Israelin tha tumani ti hialin Iran khan an puang hialani kha kan hria a Israel beina konga hmala thin tu helpol te an hruai tu lok te Israel hian da tha fo maya heta Hezbollah leader Nasrallah te an hruai tu lok then khat te pon tha an tok to a chutiang te chu ni heta Yemen Houthi lama po beina Israel nena an kalpui lai le ral khata in chanton an kalpui lai khan Israel khan an hruai tu lok ho meeting lai khan beya kata khan Houthi sarkara an deputy prime minister te an sipai ho tu lok te an ho tu lok berber mi somni tel ka Israel khana da tha mi mai ania apo kha Houthi tan chon chan na na sa takani an thinrim viau na chung khan ayana zo ka Israel in a chan let khan lawani ber maya an Houthi ho tu baber Abdul Malik al Houthi phei chuan ami mal taka Israel in a zui hi a law ni in media te chuan an tar lang hialani kha chu wangin na zo ka Israel nor kha an ti talo chaunia soi ani boka hamaro chu tu na hian thu tharan ron nei le a Houthi tena an thunun but almandat straight le chevela hian long bei ani tin nizan lam khan media ten an ron puanga hi Houthi ten an bei nge ani thu han la puang lo na chungin Houthi helte bag rin turan lo nia soi ani hi US Trang Rual Khan tuipui Red Sea le ak che vel but almandat straight te po Houthi tena an lo bei boi fo wang le tuipui kongpoi mo tak long kongpoi mo tak ani awangin Houthi tenan be boy fo kha dolavin US le tho puiram engam mazat intel khom khan patrol boat te hanron tira long indo long ten tira operation ten nei hialani kha juthilom dan lo ni to a Houthi hi US France te UK te ponan lo be ron to a an be danero bom man wathla kan kir le a chutiang chuan yaram wala ka wa ne kher khan tum lem lo an mun ma wati cheta wa bom chet kha an wa be dan kha anim maya Israel po hian voi som ni don Houthi laka hen be puan thlak to a Houthi laka be pui thlak hi thil hau tak tak mai ni Israel tan hian achan chu kem sang khat jaret borvel che ta hla ani wangin boro ka indo thlona tan tui thuna nga ya fuel tank khatan thlo hian an thlo kir le phak lo thina chu wangin boro ka an tui thun hangai thin chu tiang khop chu ni ya chu tiang boro ka tui thun ngai hial khop hla kem sang khat jaret borvel je tami Houthi te va bei tur hianin Israeli fighter jet chawan thok chuak lova tui thun thei tu refueling aircraft angten an zu yanga ya tin surveillance reconnaissance drone te bomber te pon chutiang chun an zui boka an thok rip thin viau nge ani Pakistan lam han puang le lokila tunlai chu Pakistan hian helpol beina sila king pol beina ram chunga harsat na neu an to ka kan hria tangin mani loka Karachi ya Ranger headquarters ka hellam min an beya Ranger palila yan thia an beilet na khanin helpol parukla yan kap hlumboka khamen hu khan Pakistan-Airforce chuan be pui thlang na lian tak mai heda Afghanistan ram ribula an han kalpuya an beina kha rap thlak viau nia soyania kata phei kha chuanin mi som thum zat mai civil poi soi lowan thi nia tarlan ani nge ani chuta Afghanistan nen chau hian buaina Pakistan hian an nei ni lova India ram ria hianin tun ma tang hian malak na lian tak Pakistan hian a local pui to a air defense le aral thuam te aral thuam zet mai India epnan hian a hmang thin ti ani mun thuma thena mun hi India epnan Pakistan hian aral thuam hi a deploy ti te ani thin ani mase kha kha tuna chona ni thei to big lova hei tuna kan puan tak chi Afghanistan lama buena a chawa TTP helpol an tia hi Pakistan tan chuanin an eng hel tham viau maya Pakistan ram chunga har satna na men lawan thlen thina security force laka malak na be pui thlak na angte tin Pakistan ram chunga hianin rambial lian tak mai
Pakistan ram chunga chuan ram bial lian ber ani mai awm mange chu a oma Balochistan province anti hei hian zalin nan suala Balochistan Liberation Army an intia Pakistan lamnen hian sirai hmanga hanin ka ton na hanin beiton na hi athleng ol lovani Balochistan province hian Pakistan ram chung ni lo anga anin nga ya chu independent an mu lai po khan Balochistan hi chu ram hran ro rel na hran nei Princely State kan tiang kha han nia an huam chunga mason na tho ang chi Pakistan mainland atanga na tho China ne na thok duna ma an lak na angte heng Balochistan Liberation Army hian an du lova an bei thina ni an lambun thina he thilawang hian China engineer te le China na thok Pakistan Balochistan province na thok te engemaza tan lo thi ve bok to thin hani chutiang chu thilom dan ani amani khan Afghanistan lama tangin beina Pakistan mun ma te kalpui ani nu khan heta Balochistan province BLA te hian be pui thlak na an kalpui vele a Pakistan lama hian sipai thanem takan thi nia soi ani Afghanistan po hianin drone te hatir chua ka Pakistan lam hian an lo ka thlak thu an soi ani hei tuna hian buaina neu hi Pakistan hian an latok me ka voin thu thar bera chuan Pakistan intelligence officer shot dead while rescuing women from kidnappers in Islamabad ani meche pakat chan chuan tumna lama Islamabad a Pakistan intelligence officer chu ka hlum ani thu ti hian an ron puang Pakistan-Airforce Intelligence Directorate a Group Captain chu Islamabad a meche pakhat ruai bo le ruk bo ani na chan chuan na han kalpuina ka hlum ani thu Pakistan-Airforce chuan an puang he thil thlen hun hi nimin lam July ninga athil thleng kha nia Shaheen Chowk athil thleng ania Air Force Headquarters nei tak Air University Pakistani khopu Islamabad atanga nai te ani he captain an ka hluma hi Asim Tariq ani Pakistan Airforce atanga thupuan social media rang vor darani danin Asim Tariq hi meichia visualina an ruk bo chanchok tur hian tirzinga tela he beipui chanchuan han thola hian ka hluma nia tarlan ania anin beidan le thil thlendan kimchang takhi tarlan ani hri lowani ole Russia Ukraine chungchang hi kan puang lo theilo hei boruak lian tak an la nei mek ani voina po thu thar lian tak mai an naya tun thlaianga mazat kalta tang khan ni tin mai hian in chan ton na han la kalpui charchar mai ani he ram pani hianin engtika ange thi sen suana an ban san don hriat ani lo thakalta khan Russia chuan drone zaruk somnga paruk le missile ballistic missile thanam tak Ukraine khapui ki fan kap lu takha thil thenga wang khan mi somni se tan thia Ukraine hian chang let vele in mi thanem tak Russia ram chunga an thi vele a chutiang chuan Russia hian chang let in keini chuan in Ukraine civil mun ma kan beilova an military headquarters military te tana tangkai oil facility poimo te kan be thin zok ani chumi chanlet na tan Ukraine hian kan civil mun ma mi pui mun ma an be thina hei hi kanen liam theilowani ti in Russia lam chuan phubalak na lian tham takin an kalpui le a chutiang chuan in chan ton na omreng Ukraine hian long range drone mangin Russia ram chung ril zoka be puiten thlaka Moscow region a hialte malak na lotling takin an kalpuya darkar somsari panikal ta chung khan St. Petersburg Putina chen na mun a in omna chuta te chuan Ukraine drone ron thlok luta chuta chuan in oil facility poimo te kang al le ta hlua mai ani Ukraine hian Russia oil mun ma an kalna sato wangin Russia po hian har satna tok mek ti kha Putina pona phalova amai ro chu Ukraine hian long range drone tele long range missile manga ramril zogin be sakton na chu du to ka chutiang lo zonga malak tur khanin rotna siama Putina na hnol sakani ka St. Petersburg Ukraine in an be hnu khan ti hian nizan lama Russia chuan malak nan kalpui vele a tuna hian NATO in summit an nei meka NATO chu North Atlantic Treaty Organization ni in Cold War hun laya din kha ania Soviet epna atana an din kha ania vo in thlengin hei hi sipai pol chak tak ram hinlung rual tak angin an la om meka ni maro chu NATO apo hianin budget hi amumal lo chhotran ta viawa achan chu US hianin za som ko don lai NATO budget hi an tuma ei Donald Trump hianin intum ve to tur ni za pakhat za pani borvel chau intum thina hi thil dikani lo chu wangin defense spending lama sum man in tipung turani ti kha Donald Trump aw hla ania chu wangin ei toram te po hianin defense spending hi an tipung chho ve ta boka tuna hian summit an nei meka Ukraine puina turte han duang chuak le a
Russia shrek na tur thar te pon duang mek ani Russia eber tu nei to tangrual ram tenas summit an neil mek lai hian Russia chuan Ukraine laka be pui thlak na nei to a hlo zia lan tir le ta sia sia mai he Russia chet na thar bera wang hian Ukraine ami som pakhat zet an thi le ta ani hi han ngai thlak chun jom le ila Russia missile le drone be na wangin Ukraine Kyiv region a hian mi som an thi a in thanem tak residential building thanem tak achia nia soyania hei hi car ni kalta atanga Russia be na lian thamber nia soi ani he be na hi tukin tho tran zinga kalpui kha hania Kyiv a hian mi somli paruk zetan hliama military administration how tu Taimur Kachenko ina asoi danin Russia be na hi ara phlak hle ti soin mi thanem tak hliaman oma mi soman thi ba ka hian bial thren khata hliam tam takon oma mi pakhat thi bokin vain mi som pakhat Ukraine hian an thi tia soi Ukraine military in an soidanin Russia hian missile somruk pariat zet Ukraine akap luta drone zathum somnga pakhat akap lut telbok hei hi drone big hi Ukraine hi chuanin an lo dan na anti drone system an nei thaviau to a tun in doden chen hian lo thei lovin hemisiam chuak tur hian aturin aborok hian atur ve hrim boka chuwangin drone lo ka thlana anti drone system te le jammer te Ukraine hi chuan an nei thato viawa hemi ni wang hian Russia in a drone ka lu hi parsen sang tak interception rate hi an nei reng ani zasom ko pariat borzet hi chuan lo ka thlasel anga chhut ania chuti lai chuan missile defense system lama hian harsat na hanla to ka khotlang ho patriot te le air defense khotlang ho siam then khatian mangtlang pui to Soviet era a an air defense te khatsu Ukraine hian nei ma sela interceptor siam chola ma harsat na oma wang le du khopom lo wangin khotlang ho air defense a hian an in ngat deuh ani chu wangin du thu saman nei lo wang hian Russia missile te hi drone an no ka thlakang chuan an kap thlali theilo nia soyani a 50% hi chuan kap thlange ya 50-60% te ama ero chu tamjok hian poyan khoi theitlatani hei hi Ukraine President Volodymyr Zelensky po hianin khotlang ram abik tekin nei to a hian a thlen to a Ukraine humhimna atan air defense thajok le interceptor tamjok an mamo thua soi ani Kyiv Independence report in atarlan danin puak masaber Russia bena wanga Ukraine puak masaber tukin zinga thleng kha zingdar khatle minute somli bor vela thil thleng ania tin be pui thlak na hi chunjom zailin zingdar ni le minute soma te dar thum le minute som panga ate hlom thum angdeu hlekin Russia hian Ukraine hian beina tukin lamkhana kalpui ani mi sangtel chu le hnuai hmun sel tarate bompuak laka himna tur hmuna ten tlan khom ni in soyania air raid siren Ukraine rampuma ti rikani alo bera building som panga chu Kyiv hian be ania ti chiat ania chungzinga pali chu Ukraine Podilsky district ani thu Chakenko chuan soi chan chuan ha thok tu ten helai hmun hian pan ngala inchim a chan chu ngai te tin drone le missile na ka awanga building kang junglama om tang khang te chan chuakin an phar boi viau ani he thu kan bo chelai hian he thil thlendan kim chang hi tarlan lalani lova report hi ala danglam le thei turanga yani a Kyiv mi pasari thi anga soyani line he thu kan bo chelai mek hian Kyiv hian mi soman kai chawa bial thren khatami pakhat thi bokin an vain mi som hi thi report tharber ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian beina lian zok NATO summit lai hian Turkey NATO summit nei lai hian Ukraine beina lian zok ala kalpui le don ni in a soi Ukraine intelligence ten an soidanin Russia hian new massive strike beina thar lian tham tak mai kalpui turina in buat sai ni in an tar langa hei hi Kyiv Independent Zelensky in a hril dan ani Kyiv Independence Ukraine chanchin bodar zawber ani hei hi Putina mi zia kan hmu dan chu nia America Independence lai le America Independence cham le NATO in hmu khom an kara nei lai mekin hetiang hen Putina hi aron chele ta ni ti in Zelensky chuan soi country again Russia ina Ukraine kho pui kar ma sa beina khan missile le drone manga abeina khan drone zatel te me umai Russia khana tir lu tami somthum pakhat zet kar ma sa ni ngani khan an thi ani kha o puntur hi kan nga viau na chungin khati chena khan kan han tu to kang vo in MHEP dei lama te program poimo ate kan han tel ve wangin duangin news kan han lakhom lei thelo khati chena khan kan han du tok le photanga khovel thil thleng thar rambial boina indona international news politics le kai hnoite he channel a hian min longa changin min lo ngei venzel don nia